Zi okwire district ya Chotera etwireri ahabonkenke ahaburire oburi kumanywa nka koto oburi kugambwa okuba niburujirira ahakuriya enyama enyamishwa erikuba eino burwire bwa koto kandi no bwahati abantu bari ku 13 nibo bafire ahaburire obu obwatandikire kuruga omukwezi okwamwenda omwaka ogwo funanga yo musawo yenna ajatu wa ripoti yonako kyekirwadde nsubira abakubira yasembera okufa bamuzisenga mweno wiki abadde kojjange ddala ne wa poliisi yaze n'akola statement n'agamba mbu yayabise mutima obwabira lyo mu district ya Rakai ahamuheru ogwesande ehwire omwebembezi w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni arabwire ahaburwire obu niko kugira ngo abantu bemereze okuriye ebintu ebiri kuruga omunyamishwa mu district ya Rakai na Chotera bagana okufumba enyama tebafumba nyama yente yembizi yaki bwebagala okufumba bafumba ebijanjalo n'obushaza mpozi n'enkoko kubanga ebyo tibirinamu kizibu ekyo zoberi yanyomwabazyo abebembezi ba district ya Chotera bari hamwe na nabebyamagara omu district eji bagizireho urukiiko aho bonjire kugira ngo kiragire iki kine kureba ngo cyatebwa omunkora bituganye okusala ebisolo byonna embizi embuzi endiga ente n'ebisolo eby'omu nsiko banagamba nti muno ali mu kusala ekisolo mu bumenyi bw'amateeka tujja kutuukawo era tukwarrestinge tukutwale mu kkomera omberagira ebi ori kukurira abashaho ab'emnyamishwa mu district ya Chotera Dr. Rutaya John ayonjire yarabura abo bona abintu musego korabya amatungo ahansharo ombwire bwekiro mubine kureba ngo bakyemerezaho naho ngesawa tezinawera 2 ez'okumakya abamu basala sawa obudde nga tebunnaba kulaba ekyo kiwa omukisaba bibente ahabalala we oriho omujekera wa government omu district ya Chotera Apollo Mugume agizire ngo abantu bona tine muntu oba kwija kwani bitira erisho bari kugira ngo bine kureba ngo bafayo kwenda ngo no muntu orafe kubaraze kumuzika aine kubaza yaceberwa abashaho bakamanya niki ekimwisire ekyo from today tuwalo omuntu bw'abafudde abasawo mutegeeza basawo baffe batwale bode bagitwale kalisizo bakole postmortem. Dr. Rutaya ayonjire yashaba abarisa okureba ngo bafayo bagure mbazi babasa kujema amatungo gabo kugira ngo bwahati government teka baherize mbazi ogwo kubasa kuhereza amatungo nahabwecho abantu bine kufayo bakefunda ombazi tafuna dagala wawo sebo twasabye mu ministry of agriculture tewaliyo dagala ligema kati wetwogerera teririyo eddagala lyetusobola okufuna tusobola kulifuna oba ngamba eti mubasuubuzi oba kati nga aba pharmacy veterinary pharmacies waliwo abalirina tusobola okulijjayo doses 50 ziyinza okuba nga ziri ku 30 n'okweyongera waggulu kitegeeza nti tulina okukkaanya n'abalunzi baffe okukola kyetuyita cost recovery okujjaho nga gavumenti etuyambyeko netufuna eddagala abarisa borekere okukwataho bari kugira ngo obwahati tibine n'omubazi bari kugira ngo bareno bakozesa omubazi ogwo kufuhirira ebinyasi ngo nibwo bariyo nibata aha matungo kandi nakyo kintu ekiri ekyakabi mu mbeera erimu kulwanyisa obulwadde nandisabe nti no ebisolo byonna ebirina obulwadde tuleme okugamba nti no abantu bagenda kuba ssente okubigema tukwatire wamu ku mpaka tugeme bugeme buli kisolo okusobola okugoba obulwadde kubanga ebisolo ebirimu obulwadde bwe munadde okugema munazaawulira kuti ze mwagema ne ze mutaagema kyesigamiza ku basawo bano balimu kaneyambisa enjogera y'ennaku zino
balimu okubongoota kusadi yaffe abalunzi tebalabika kutuwabula esatu egiyise nafiirwa ente 5 ennaku 3 nempalirizibwa n'okukuba essimu ku disitulikiti ekasaali bampeereza omusawo nensasudde n'amafuta g'omusawo naye nasaba lipooti etegeerekeka tebampeebwa. Hanyuma y'enteekateeka egi nibagira ngu edigombora ezirimu kabira ebintu nibija kushanga baine okugumirwa ahabw'okushanga ngu nibaza kuba batiine sente baine n'okwerarikirira ngu banka zibaasa kwija kutwara ebintu byabo ahabw'okushanga ngu bakaba bamazire kuryayo za looni bari kuteekateeka ngu nibija kwiha sente omu matungo ngu biito bwahati ekiragiro kyaheza kwija ebyona nibiza kuba bitari kikorwa. Aba gavumenti etuyambe wadde tuwa abasawo ku lunaku olukulu bamale kukebera nsolo kubanga sente twazijja mu banka tubali twamazemu n'okuzigulamu ente nga weeziri nga tugyetekedde tumaze okwewola sente mu banka ate nga sente zetuzeyo zakuzibwamu amagoba tugenda mu biseera by'ennaku nkulu tumaze okugula ente kati tetumanyi bwageti gye tugenda nakujja sente ezo engeri gye tugenda okuyita mu nnaku zino enkulu ate nga n'ebisente zakuzzawo sente z'amagoba kituguddewo nga kyetegekedde. Oburwire obwa kooto nibugambwa kuba nibwita abantu bingi ngu kandi oburwire obwa bwakukwasire tokabasa kumara